Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, serangan balasan Iran menyasar permukiman di Israel. Serangan Iran menyebabkan 2 warga Israel tewas. Inilah video drone yang menunjukkan kerusakan akibat serangan Iran pada hari Sabtu di sebuah permukiman di Rishon LeZion, Israel. Sejumlah rumah dan mobil warga hancur. Tim penyelamat tampak mencari korban di antara reruntuhan rumah. Sementara itu, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengingatkan Israel bahwa Iran akan melancarkan serangan balasan pasca penyerangan sejumlah fasilitas militer di Iran. Khamenei menyebut Israel lah yang telah memulai perang dan memastikan Iran tidak akan tinggal diam. Ia menyebut Israel harus bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan sejumlah komandan militer dan warga sipil. ما به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادند خودشون رو سالم خلاص کنن. مسلم نیروی مسلح جمهوری اسلامی ضربه های سنگینی بر این دشمن خبیث وارد خواهد آورد. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengancam akan menyerang setiap target rezim Iran. Dia menyebut serangan militer Zionis telah memberikan pukulan telak pada program nuklir Teheran. Israel akan menyerang setiap lokasi, setiap target situs militer dan nuklir Iran. Angkatan Udara dan pilot Israel telah menyerang 40 target di ibu kota Iran pada Jumat malam, termasuk sistem pertahanan udara canggih. Israel pada hari Jumat melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Iran, menghantam lebih dari 200 lokasi militer dan nuklir. Akibat serangan Israel ke Iran, 78 orang tewas dan lebih dari 320 orang luka-luka dalam serangan itu. בזמן הקרוב ביותר אתם תראו את מטוסי ישראל, את חיל האוויר של ישראל, הטייסים שלנו, מעל שמי טהרן. אנחנו נפגע בכל אתר, בכל מטרה של משטר האייתולות, ומה שהם הרגישו עד עכשיו הוא כאין וכאפס למה שהם ירגישו תחת נחת זרוענו בימים הקרובים.